Waktu perang Badar yang kebetulan Ibnu Mas'ud telak teruk. Sahabat lain kami kagua di dalam perang Badar. Dalam perang Badar nya dia tak musuh mati. Musuh-musuh yang khianat ke Nabi le dalam perang Badar mati. Ibnu Mas'ud telak teruk. Hati telak teruk. Gelapur ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fatani sawabul jihad. Kalau pun bilun palang perang, gimana pun ikut kayu wari kita yang baru kerja. Oleh Nabi hana butuh harapan ke Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, iltamis man wajadta hayatan faqtulhu walaka ajru syahid. Menoi betul, betul asal dah nama masalah. Budak kata lak tajak. Tajak laju nanti perang gede saya ikut kayu ke takkan teh yang mata udip tapuh mata ele. Pala cahit ji kata, maka enggak benar. Ikut ataupun dan lawannya kan hai ka kena mati mang lenggap mati. Tapuh mata ele pala cahit. Kejak aju. Wina bangki ka phe. Balik medung. Teruk buat bangkit Abu Jahal. Pakai dekat bangkit, nyan majak musal ni ke mambu usul. Iktibat akau ke akan mati. Jadi dia balik gerak mayat Abu Jahal. Hai mayat ke mayat, kalau ke mayat. Tapi mentau dia tu padi. Memang. Dah kala mu'mud alhamdulillah nyopat tang pada cahilun bibit, gicok ke dia. Gena kau taku Abu Jahal. Gena kau taku Abu Jahal. Gebut tapi kira gekarat, lepas karat mati gekarat. Ibnu Mas'ud balik tak kau aku. Baru senang ada mati ku nama masalah. Dah petruk wasiat ke Muhammad. Rakan kata, "Jut, wasiat dia ku petruk saja." Wasiat tu apa wasiat Abu Jahal? Nyan kalian perang Nabi Muhammad. Kera hati. Akhbir sahibaka Muhammad innahu abghadul khalqi ilayya fil hayah wa ba'dal mamat. Petruk tiga rakan kata Muhammad. Bahwasanya Muhammad nyan nah ti paling bunga wena makhluk gero ku mulai mata udik truk mati ku. Nyan kalau bunga ke Nabi. Truk mati betul bunga ke Nabi amde pu bunga ka udik ka jeut. Lam mati pu bunga lo ke Nabi. Ia kena bunga ke dengku nah, ladung na bunga ke dengku truk mati ke. Hah nari Nabi. Nawari Nabi. Hai ulama ka wari anbiya bukan al ulama auratul anbiya sabda Nabi. Hana bunga itu Nabi hana merupakan dengan Nabi bunga ke wadah Nabi. Nauru udah hana bagai tayau. Lalu nyanyo nauru bunga ke deku. Lagi bunga Abu Jahal ke Nabi. Tu mati. Nyaban. Jadi kaki gekoh deku. Sebab mati kalau terima. Jauh dia gekoh deku Abu Jahal putung ulai dengan badan. Mang ni cek ulainya di Ibnu Mas'ud ni puah ke Nabi. Biar hana oleh-oleh jak dalam perang. Kita jak belut kena oleh-oleh tinggi bungkuk. Biar kedua lima ni kadang dawa baru yang lain. Nya hai ko jawa mula nak kena bungkuk. Abu Ibnu Mas'ud pernah kena oleh Abu Jahal ke Nabi. Hai gerak-gerak naik hang. Gerak-gerak na ulian hai. Lemah dalam fikiran. Tiban cara dia nyobut truk lepuh ke Nabi. Lemah dalam fikiran. Menyenangkan. Bahlun nikat. Lun huwa macam. Gecok ke dia geplah tu pinyong Abu Jahal. Pinyong hanalim tak. Boleh hanalim tepat ke badan. Tapi pinyong kalau deplah. Geplah pinyong Abu Jahal. Le Ibnu Mas'ud. Ngepedir. Gepegah gecok dalau. Ke dalau. Bila khaiti ngan beneng gereren bab penyong Abu Jahal gehuai kan bil habli dalam sejarah bil khaiti ngan beneng gereren penyong Abu Jahal gehu mia gemeh mia gehu makan betul tak bergah hikmat pakan ati gehu ati gemeh li annahu kalbun bergah wal kalbu adatan yujaru wala yuhmalu. Tabak Abu Jahal nyawa atai urung roh Nabi. Adat atai walaupun tak sayang tak kata. Tahu haname. Kan? Jadi dengan demikian nyan ke berarti Abu Jahal mati dalam perang Badar. Tokoh aku Ibnu Mas'ud. Jadi dengan truk ukur Nabi tenang tak Nabi. Tengah-tengah Nabi. Pekan Ibnu Mas'ud kagak puak oleh Abu Jahal.
Jadi ngele kata nang Nabi gebegah tu gebegah ni pada Mas'ud wati ke drone ya Rasulullah ti pandai bungai bina makhluk Allah ke nganya muli bertahu dek teruk mati urangnya ke Nabi tabu hadis Fir'auni acaddu min Fir'auni Musa. Menyemenan Fir'aun lon lebih kerah hati ni bak Fir'aun mata Nabi Musa. Duk ngemati hai miman. Jadi mudah-mudahan katanya yang ke baik tapi lagi Abu Jahal. Bungai ke Nabi duk mati ke naudzubillah. Mai tengok anak Nabi bungai ke duku dah tu. Ya, memang kanan dengar dalam TV lepnya dalam YouTube yang uru bungai ke duku. Yang mungkin tujuh Abu Jahal yang mana tujuh Fir'aun Nabi